Ok, novi lolo we me do gbana me sia me va gben kefe avala ji. Fien ya no so de comedy ma ko fia me le no ji kpola. Akpo be election ile ji ile Ghana fifula. Yo da cover yo me poti America o e ya penya ile ziji fifula. BBC fe page enye ma me le fifula. Nu me di ma gbona me sia me la gben kefe avala ji. Vie to mi ato yo le voter region. Mabe vie to mi ato yo le voter region. De ka klikle tukpokpo we. Deka kpikple tugbejewe anye be ejebe mi vunku aha amereke mega ko ozi you avai no alo power you avai ho alo guy you avai do le parliament play government side ede no akova gble wa gbedo me abe deka kpiyo mebe me wo video vai na vai mu le no lewe wo deka ko ale wa vai tu electric pole le amede we ncho oku o maga tro agbo amedo yede enough gbeji over ho accident ame yo kule me mi kpo ekple mi ape nku nya tefe de kaya me dibe ma china mi la gbenke fe avalaji mebe mega vai d'accord de NDC plein pupita ame yo le parliament ke Africa yicho assembly majiko yide mega le blokebe ejebe mi alewo apasese nku mesese be no jirado me donami e ya le vevede na nye de kakpe ne d'accord vole mi dasi le yisi wona wa na announcement e declare me you declare ko mi take that person on elle veve le vedu come elle veve na voter region be mi achi e do me nenyo e mo pete no jiramo do ne do never afena mi sol me hoya ku fo ado be ya today mebe me hia mi o me hia sol me home re me na mi ndudu. We pray more than every nation in this country, in this country, in this world. Gakemia we here wu me dasile le mamu ne mi kpo agbe epe vivi. E agbro mele na we. Me dibe ma ko Dubai ko fia mi na de. Ta no moji ne mi gede desert me. Ne na kpo be nu kale jojo. Ne gede desert me fifi la de. Gbeji ya fete trozu te fe yo jirado. Yinye nu kpo fe na me gbeto. Gbeji ya de desert ya de. E trozu gbeji yinye heaven yo to la nigbaji amesia mele tepe ya dibe ya wa fo ne gede me edu ya mele desert me die desert nyento vo pale yo tro edu ora pale yo jira duodo yiwe be duode ne gede me de anya be duplo la le du ya mesi anya be nku vuna duplo la ya we desert ne kpova ire e ya trozo glass nko ale fi Jonas la America le to globe 24/7 nyema va icha coffee awe ele YouTube je o ya yide YouTube ne na kpobe Dubai 2004 de leke wole me wo video vai violation yo le go fifia de medima na e wo de ka pito gbeje ajumi be mi abe election wo call le development na mi ti gbere anyene mi na e call director vo me ya ole wo na mi o no vinye o me le ya wona mi o me le du o me jirado na mi o amede o du menye ya mele me be agbe vivi le tepede Jonas be imaga agbova afe o mi amede o mi agbova afe no jirado o me do na mi na mi da ko fifi mi da ko bo mi le yisi jo be na wa va jirado o me do de ale yo jira na dudu enye ya mele gbo ordinary road o mete un fixo gbe ka gbo wa va to skyscraper na we na va no me mi me here skyscraper kwache o mi be de edu me de mododo ni no okay bicycle fifi la machi na we obe yodi be you are legalize motor bicycle you yon kada zemeja ya na do le university ava wa ma bia we mi bia togo to we mi ato yo lo togo mere ya ta me no gbo mi ame yo mi le voter reji e vedu ko mi le voter reji hem togo to le avie facho gbedegbe ke mi gbebe ma pede nwunde vo mi be mi yin no viewere o ko zemeja ko le voter reji meva mi ato yo le afla omoji mi aya mi le wo mi nyale yo enu ole ado le university me ava wo zemeja ne na biadoku ava wo okada ne na biadoku. Do you know the risk involved in riding motorbicycle? Ya glomele amo le factory vous ba du me vio no wodole me mi ato ya wa ko loga ko de kotoku me wa vai ko de account me le yovode ya e wo ve unchu wa va no ko dare tare
gbogbo idoku me na bia doku se be e nyatefe gbo me la lo alakpada me le voedi me le na wa lo nwedi me le na we me di be do me de ne nyo mi ache mi ku toji vu ko to mi afi gota o me ne ti jame de ke ma pote pe wa do afo ya votare ji gble ya ta ma ga no gbo 24/7 be ne mi gbebe mi ma lo agbe ya me pe vivi o de mi an of viviesi when we refuse to accept the enjoyment on earth here we will suffer the pain on earth ya ta o ko bible ko fi abe se veve la gbe ya me ne ku vone na ba isolate sikaji pawo unchu me galon de nyamaji o nyele chichina we me galon de nyamaji o agbe ya me ya viviele agbe ya me ya nye jipo yin le popo le mojide ya me ko lo fia amade ke me ga dole we amade ke me ga dole we dole solime home ne na kpo ya me na china ma bia ma yi le je me yi na chija yo china we de bia se be ne chija de ne tu ame vondi fa gbe ko ta de gbegbe wa we ma de wa po ejesi be ya yin ma wo nya tepe ne we ma vode chine be contradiction yo le bible me de never de ko fugbe mebe ejebe mi lon agbe vivi la gbe ya me ne ko dade jipo ho ya me ma vivi na wa no ko dade mo ya jibe na kubu do ma hin taxi kuele no ko dade mo ya ji ejima jo wa bo mi afi mododo da efi gota mi me oyuka nyeme po gota pe nyon pupo he me gede du ya mo nyeme po gata pe pupo nyate fe de ka ma china la gbe ke fe avalaji nyeme po gata de ka po mi dibe agbe ne vivi mi dibe nyate fe ne no do me mi dibe duklo la no jira do me do dami yata mi no mojiva you need to love money you need to love life no men no wa gbebo o na be Yesu Kristo ku data weta o na pe fu data alo che wo ya na sacrifice ne don't sacrifice any single thing for any Jesus nyele chichina la gbenke pe avalaji mega sacrifice na de kena Jesus o Jesus ma sacrifice wa gbe la nigbaji ya jide ajo vo ava no jipo no mi apodo da ibusama no fu fiami la nigbaji o ame yo le fu fiami yo mi adiska bi abusam de wa wo ya me yo po mi afega ko le dudu wa po to fo meto de nya tefe machi na la gbe kefe avalaji non vi lo we me bia dagbe na mesia me ga ngbo me be ne va mo ji jagbagba ne na subscribe voilà ne na ma video akpa me non vi lo we mi anokame yeah.